लेजेंड्स कप। तो ये टूर्नामेंट जो है, ये टूर्नामेंट है एक मास्टर्स लेवल ऑल इंडिया, मतलब एक नेशनल लेवल मास्टर्स टूर्नामेंट है जो 30 इयर्स एज्ड के अबव प्लेयर्स आते हैं, राइट। सो एज 30 to 60 प्लस ये होता है मास्टर्स कैटेगरी, राइट। सो ऑल द लेजेंड्स हु हैव प्लेड फॉर इंडिया, who had played for nationals, who had played for their state, for college, for their universities, at every level they've played, they will all be participating in this. So अभी इस फॉर्मेट में जो का फर्स्ट फॉर्मेट है लेजेंड्स का, दिस विल बी स्टार्टिंग फॉर 30 to 55 प्लस एज कैटेगरी, राइट, अक्रॉस ऑल। सो ये पहली बार है कि हम लोगों ने पूरे इंडिया के सारे जोन्स को कवर किया है। एवरी प्लेयर दे हैव अ ओन टीम और पूरी की पूरी टीम हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगी। तो वी हैव अबाउट 45 टीम with 450 participants, मतलब 450 all senior players who will be participating in the tournament for 4 days, and the tournament format is a league format, ताकि सब टीम को at least 2 मैचेस या 3 मैचेस का मौका मिले in a league, and then it will be a knockout, super league, मतलब you know बारी बारी एक दूसरे के साथ खेले, या फिर a semis and a finals format. So everybody by end of 5th will actually have an amazing, to see how basketball is grown from last 20 years, 10 years to today. And I think it's a very important platform for our younger generation to know that how basketball was played before and what techniques and what format and how actually a player should have in terms of discipline, grit and constant motivation, because आज की generation में we want to inspire players to have that constant discipline and motivation, because inspiration is a one-time thing, but to be disciplined every single day and continuously play without anybody giving you a backup, that is what we want to prove by having a senior players play at this age as well. So I think that's the platform we as Yashas Sports want to create today. What time is it? So our tournament will start morning 7 AM and it will end till 9 o'clock. Public के लिए charges रहेगा या free of cost? It's a free entry. Everybody, in fact, we want everyone who are fans and everybody to come and see, because the matches will run back to back, and every category, both men and women, and it's a free entry, open for all, at Manohar Parrikar Stadium. गोवा की टीम है इसमें, गोवा का टीम है। Yes, there are actually 2 Goa's men team participating in a 30 and a 40 category. आता आम्ही वो टूर्नामेंट सगळे मास्टर्स टूर्नामेंट वो स्टार्ट करतात, आणि फर्स्ट टाइम गोंया करतात आणि फर्स्ट टाइम करतात, ताका लागून बाकी इंडोर पर्रिकर स्टेडियमाचेर स्टार्ट जाता टूर्नामेंट फाल्यांच्यान 2 तारखेच्यान, फाल्यां 6:30 सुमार सकाळ 6:30 सुमार स्टार्ट जाता सकाळचो, इवनिंग अप टू 10 o'clock सुमार वतलो, 9:30 to 10 o'clock वतलो, आणि हो 5 तारखेक क्लोजिंग फंक्शन आसतलें आमचें. सगळे टिमी आयिल्ले, कितल्यो टिमी 45 टिम्स आतां आयिल्ले आसात, गोंयाक आयिल्ले आसा, मुडगांव आयिल्ले हॉटेलान रावतात, त्यो तेजे ओन एक्सपेंडिचराचेर ते रावतात, एक कोणेय स्पॉन्सर्स तशें कांय ना, ते ओन एक्सपेंडिचर करून येतात, म्हणजे तांकां बास्केटबॉलाक कितले मोग आसा हें कळटा की ते बास्केटबॉल खेळपाक, आनी ते थोडे इंटरनॅशनल प्लेयर आसा तितून, नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर आसा, सिनियर प्लेयर आसा. बास्केटबॉलाक गोंयांत कितें स्कोप आसा म्हणटा गव्हर्मेंटान? बास्केटबॉलाक तितले हें ना, तितले हें ना, पूण आतां करपाक जाय न्ही. आमी आतां पर्रिकर स्टेडियमाचेर एक कोर्ट गव्हर्मेंटान हें करून दवरिल्लें आसा प्रॅक्टीस करपाक, इंडोर अशें म्हणून. इंडोर अशी खंयच फेसिलिटी नाशिल्ली, आमचे फेसिलिटी आशिल्ली श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर, पूण तें थंय बाकीचें फंक्शन जावन तें मेळटा, पूण हांगा आतां डेली यूज करपाक मेळटा कोणाकय हें जाल्यार भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवन. तशी बास्केटबॉल कोर्ट आमचे सगळे थोडे स्कुलांनी आसा, डॉन बॉस्कोक आसा, मागीर लॉयला हायस्कुलां आसा, अशे नावेले स्कुलांनी आसात. सरकार आपल्या वतीच्यान बास्केटबॉला लागून कितें चड प्रयत्न करता? कितें करता सरकार? बॉलाक मडगांवान एक कोच दिवपाक जाय आशिल्लो. एक कोच असले काय ना, भुरगे येतले, भुरगे आनी कोचां सुद्दां इस्कोलांक वचून हें करपाक, भुरग्यां टॅलंट सोदून भुरग्यांनी हाडपा जाय. ते जे इस्कोलांनी बास्केटबॉल जे आसा न्ही मेन, ते इस्कोलांत तरी ते हें करपा जाय, जाल्यार ते भुरगे येवंक शकतले, आनी कोचान ते कोचिंग करपा जाय न्ही. आसा आतां फेसिलिटी दिले नॅशनल गेम्सा हेजे आनी आमकां ग्रावंड मेळ्ळो, इंडोर हॉल मेळ्ळो,
पण इतले ते वर्स नाशिल्लो आमचे इंडोर हॉल. कोई ऐसा प्लेयर है जिसको एजेंट प्लेयर जी। इंडिया का जी। वो भी आएगा? चैंपियन टीम मतलब करीबन 7 कैटेगरीज है, उसमें 30+, 35+, 40+, 40, तो उसमें सारे के सारे मोस्टली इंटरनॅशनल प्लेयर ही तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.